Kidan argut ki pastor kiba isili lang keleng keri kasih jantia penyalam ke gospel iwe neki di pastor domrut yang Singapore ariwe panjai pastor Ruben lalu iba nyalap sibet janme syakri bakrau jong trai ngai ngayo sibu jimbam kejam sim ni pastor lo tetapi buat klep man sibit janme tanya doai bon api ke ni ke janme pena ban hai ke jing rai jang pi ha ke jing de bu Jesus Christ ublei lo bala me pi shkeni ke ji seng ma lo yo sngo ke jing doai jar jar jang pi olei i ke jing ya len ti jang pi yo ka ria yo ka tang wah ye pi ke ni ke janme pa pinwan chao I try the one I can demonstrate that you could get on me. Bagi abdungong I try. Aman pasiaw kita note kita hidup mensim kita me. Yung kubor kita me ani. Makini baru ipan. Hakateng Jesus Christ. Amen. Kubor. Kapa ngamdan gentian mal matai kapa krau tam ya kapa thai ba ko wai nganyala ka ni chan mien ka siti ko nang kong sige nang Corinth lan ko ba ko ba polong kumni namal ngala kut jingmut malam tip ai ru hap deng jong pi hanrei tang yau Jesus Christ baja uru Palasan apna. Upol ang ni kapol to siya ka balang Corinth. Kabaw sing mo. Bolong yung kabalang Corinth. Kung ang tuwong pikamaw. Habang awan panyalap ng kong Jesus Christ ang to. Mayalap tangya kaway. Kakubor. Berkata kalau yung Jesus Christ. Baja uru. Balasa nar pna. Wang kan dia kalau ketenrai, jangan jikai jangan baru api bukun jangan balam. Jesus Christ, baca hulu balasan arna. Open scam yang kan dia kisi banggalat ya. Lalu bosat ni berkat bakat sawang. Na lele, nan omle thau buram. Henry. Taga kata gading na Jesus Christ baut rai jonga daw balasa na iko bertai hanga bajanga haga bertai uang ublay nama daga ladang thau uram hakiwai kipat ke light no taga ding na haga kabo Jesus shashitong Raja kau Jisu syakor dit, kau Jisu ya, nampak kipop kejongi. Tebalai bu polong kumta, mana ka yeng mani compare balang Presbyterian na kiwe balang compare. Kadang gading pna, balai bakading pna, kalalong ka symbol. Lalu kalau ke dak jangan yang Kristen, berkristen keling ke pertai, dia menjur, pagading na kalau ke pedeng jangan diam jangi ke Kristen. Apa ketin, apa boleh ketin umblay, upol unjin dalam bantau buram, hakimai pat ke bede bu Jesus Christ. Kemau Jesus Christ lah kayu daga Mary Thaisati. Bujudan beriwa ka pertai daga Mary daga Thaisati. Kalau mau pelatam, kalau tahu buram agata, upol ular tahu buram hagi kai jong Yesus nama di scholars apa puli jaga Bible kong Jesus Christ long weni nahi kai bakrau tambah pertai. Upol
ular ruban taburam hakikam bau Yesus Kristus. Kemau Yesus Kristus jongi. Ular ben pet iki bamala. Ular play iki skor jongi ba kelut bagi nyasngo. Ular ben kia iki ba mla keren bakin keren. Ular penya iki ba tko bola pin mi pat iki ba ya. Ular ban taburam kita. Upola ruban taburam hakijing mi pat Yesus Kristus asli bala bojudan bala kumta. Henry wong Paul ngamikai kita. Katendrai jogi tingita yoga bangan taburam kade tang hakawai. Bakata kala kajing iyam kajing sya jinjar kajing sya kordit jong Yesus Kristus. Habo ya kalau kajing pernah namda jogi ki bapa. Kembali, bagi Kristen keleng kepertai, ia muncul lang padupo. Pada pil bumancing ni jeseng, pia muncul lang padupo. Kadi kalau kepertai, jangan dikai jangan jangan yang Kristen, Kris, pada Yesus Kris, belasana pina. Balik deh. Bangin taburam hakijing yang jemu beliau. Kemudian jah istri saya berpetai. Kamu tak hakijing yang beliau jauh dong yang dakai gunakan. By long executed. Balai taburam habau beliau open mi laga senam. Halo gading pernah balai. Hiko kon Kristen. Batko ki pala bay jonga bios ngoi ka sur jonga kading na kajong Jesus Christ kai kai ngi sibon ye baro pakaban khang kading na jong Jesus Christ kaban pau ting kren ya ki nong pau kajong khon bereu Bible ko kitab Genesis teu try lo I bakajing le bamman jong breu kalau kau hakapetai, tebangi peci kading na jong Jesus Christ, yoi, kading yap Jesus Christ, namda ki pop kijongi, bagi pop jong kepertai baro, lakin show lang hakawai ka jaka, balabu, halor Jesus. Bawa pula kalau baca Bible dia tu yang ini, bakal kodang yang Yesus Kristus, like name, life name, syakri padbat, bagi jing syakri life name tu Yesus Kristus, laikai sini kai, bodai man ya. Gospel Marcos basisha, ukonu briu, lawan banyo syakri, nai banai laka jing banong ka jing suspa, naga banta. Kibabon. Badbon nangi badan kagabalang. Habang yasin tri nagamid jong try. Kawan kamanpaw nakasnam balapan mi halo kading na. Ukpu upanpaw yagamet kajong Jisu. Kabalasya sempat dusman ong ka Bible. Hado balapan mi kasnam nagamet jong Jisu nam taki pop jong ha bagi pop jong pi bersilenter jogi kisitiru ito sepang kajing iyam kajong Jisu bagi Jisu spa dagas nam kajong Jisu nengak apa nya tu syai kedar hagani kajanmin yang ini kon ki walang nyukong baca fi mas ngap yang hagan ni janmin baka jingia jong Jisu halor kading na baka jingia Jisu kalau bulayam sabha ulayam dagaman lajang ulayam dagaman lajang Jesus Christ wang gospel Yohanes amdan unban sim ya kananga
Henreyong Jisu ngai tino yaka naladi hi. Kali kalau jikai ba pelatam daga diga ketin ka ba im ka jauh play. Bau Jisu Christ daga monsko bha. Waiti banyam am ta jongi. Dadu ka kelimat balakayu hai sing o ya Bethlehem. Ulawan banyam. Masilenter ko jing mu. Wadan ka sungil juga dingna halor jing mu Jisu. Siapa? Jisu klaim dasya menyiap. Jisu klaim dasya menyiap di Roman, di Sipairung. Jisu klaim dasya menyiap di Ju ke Bible ke Syai Kedar. Bau Jisu wiap dagamon sobhalde. Nam taki pakcoga. Taki pakcopi. Wiap sobhalde. Ke Bible ko ang bagi barok ilang lepop. Kung kumni Nawar barok ilang lepop. Barka do lelo juga buram jong play. De ala pa jong. Ni dan mentah. Aga jing ya Yesus Kristus. We way but don't have any just say ni la le pop. Panamal mi la le pop. La penyak la no yang ni. Nakajia day baru blade. Siapa buku? Namarka pop jongi. Kepenyaklah jongi baru blade. Marka pop jongi kawan walang ka bainong. Ka Bible oi ka bainong jaga pop kalong kayuya. Henry ka Bible kaya tu. O Jisu Kristus kon yang uglay wanga maniap nampak na mansim jika dujak nam tajonki namal kata ko kung tabalang berpalobai abangan let dan pet kedifna bangyai ikasnam balami kedifna ngayai kipau jonga Berkipot yang pi yang ibar. Halo Jisu, boya, halo kedingana. Ngaku abenya pej keniat ini kapot. Dia kapot dia gitu Hebrew, belajar ke Bible, dibilang hati kan penjam yang Jisu. Kena dia kipot kibakau, kena kipot kibakau. Kena kipot bagi elak bagi barokan. Jadi apa yang kau ngeh tu Caiaphas lelam Yesus jo Caiaphas ulang baling do baru Caiaphas ulang osau sarong jadi nang lu play mau Yesus tu ada si udah ngai ka we si po ngaduai ka leng ngali jese pura ngalekum ta ulah song sarong jadi nang riu play tu bakal jing song sarong Kalau jiring rom riu play jamu kalau penong ya manusia sana na Yesus Kristus kalau keding na kajing sarong riu play badbu nang ikut kabalan is go kum ta iladam kajing sarong ya saya kam jamu play Ilaji sing tista ibule kot ba bagi tuai mangi datang manga panamal ngale kunta ngandon kamban kelak bangun pakai Bible ka syai kedar bagi jing so sarong jongi ihap masarat na yo Jisu Kajing sarong jongi
Kalau penlong ya sibuk ikun jaga balang, pemnuan cekading mana? Nasmau sarong malam kustan bapa. Balai ayat ku epi. Nama habangi wan cekading mana? Ngedi banu wan dak jingkala ka pamon. Kamamut habangi wan cekading mana? Ihaban penteli lut jalade. Hakmat Jesus Christ. Dinamakan ka daw Jesus Christ uam kumni. Jar ubamon banbut na din jonga. Ay bun lenya lagi. Barbun ba lagi din na. Barbun bud yang. De kanila janmit. Everyone Jesus Christ. Jadi baruan kita mensim banong Jesus. Take control, simtil. Ya kasi niyam jonga. Bar badan benta ding penyap ding sana kenal di Pilat. Mau Pilat gubernur Pilat jayo populasi ke tinju plek. Oh so enggak abis beli kin kren persayu. Bangamu usap tiu Kaisar. Kata-kata sana kenal Yesus. Ulatan ke jingting kin pasiau sedih ke metu ya ike bude banle. Ina kini ka daw ulangan. Mansya sana kenal Yesus. Wadbo nangi kini ka cek ke pemata. Ileran banduan sakading mana. Nama dia kipalok dari hajing tray, school, college. Yo hape tayo laleru blay pala. What? So kunta. Ideban kloy banwan jing disu. Kren ka ba kren kipalok dari. So way pat badan benta ban sanat na Yesu. Disu im hebat. Kebayang om sim helat ulim kejingim klim. Kejingim bangkut. Bagi kun balang bun ki baklim. Bagi le ki kam ki bangkut. Bagi ni kejing le jong i kelap tu no nangi ya ka bor bangin fan su Yesu. La tu no yang i baca penmalan no ki khmat jong i baca penlun no ki jing mut jong i baca pen ga da nu jong i baca penyiap ya ka mon jong i bangin wan sya Yesu. Kani kani kawai Kabo lagi kun jong balang. Nilai na kawai ka jeseng yalap chukubin jeseng yalap boteng si boteng ban kela ka bamot balik mana berkat itu kikam cakaya pagaman le. Hakan ka janmit tapi wan jong Yesu. Ai mun sat ke pina ketika pap gor ke pilale. Kapap bam dan batip ini pan tim dan batip manaru ukpa ka yeka kre ka yekim te tama pibo bulai. Ai ketika janmit pan sat ya pila ka senam jong Yesu. Sawai pan. Bagi tiap Judas. Kapap jauh Judas kalau kapap mulu kuala lot kuala lot Kejeng tak tahu kali kau asli kali. Dan kata dengan orang jikuan halal. Kini kejikuan halal. Kalau penong Judas bandi ya kerinyeng langba jauh. Ulade ya kerinyeng langba jauh namtai sebaik kendian. Ni bagi kun juga bala. Buat keraup tiu Judas. Bo nang ikikon jaga balang ru. Ila kloy bandi ya kerinyeng jongi. Tangan waspa. Masyarakat berkat. Masyarakat. Mga pet ikikon jaga balang. Kibalik jeseng tista. Kibapule ba
kiba dawai mereka belum corrupted hagi sarkar ki kambre kini ki kam keleng makini ki kam kiba le percaya boleh ki long kum ki ding shinran kiba bolo pa hadu job pan klang ya ka ding job fi hadu job bangi di ya ka rinjing jongi nam takas pa berkapau pasan pa dan bon kibreu habat tanat na yu disu kebalali ban pet pasanat na yu disu kilayu sishong sipe kim nei eru kim penyadai bon disu bon ngi long kum ta hagaji dei jong hi bon disu ni shulong lem Baru Jisua maka kita jeng berbau Kumta na bapalong Chusat Kriat ruem Syid ruem Plem Ngan prino ya ha Maka sintur jonga Ko kabalang Himla manong plem Hagadi adai jampi Baru Jesus Christ Jisuang Pimla pancakriu belai baju beliau. Disuang badan atli kelinti kapakeloi berkebakim. Disu pencai kedar warna ar kenrat ublai baju lagi. Disu syai kedar badan atli kecaka bangin pendud jaga ji imbam jukut jami. Hadu jok lani habineng. Balakani kajadmi pi pinham banjir. Nama lasa nak nayu Jisu. Nama kipop donga berkipop jampi. Maka Bible Allah kading pernah Jisu lalanya ruang yang tadi. Orang ba lai polais nem dan dan lain ba linyar aslian. Kenapa merdor kan kejing bang dong Yesus. Menang Allah kadang pernah walanya orang kopa dong aku belai balai noya. Berkata kekeliman kebakotam. Kaba mdani ruiwei na pedang jongi ibanut ban keren macam ka. Belai labo iki bab jongi halau Jisu. Bau Jisu dakamuan subah dakamuan lajang ulaba iki bab jongi halor keding kena. Halo keding kena boleh percaya ke pop. Halo keding kena boleh percaya ya keding ya. Halo keding kena boleh kun bagi dijak. Halo keding kena boleh kun bagi jinjak bersekaitan. Barulah job bagi jinjak kemaksa. Habau ya. Halo keding kena. Dekon kabalan hamagi pegading pernamanta yoi dekajing krau kajang mulai yang berkat wat lada ilang belepot wat lada ngi kikon kabalan nilalen yu jisumbun sin. Wala dangi kun jaga balang ila sangat na yung disipun sin. Mat nadakan kisisya pangiging kun jaga balang ila sibon dia ay percaya Jisu. Mat dangi ila pajingay na ublay. Ka Bible kawang. Na ublay ulay kata ya kaperte. Wai tino ilo kun balaka marwe.
Ononu banget onom jotsu hanrem jo kajim bang jukut lak pen lem yagi baru Chris tiga ko banyak thoye pi bo ching diga jeseng lak pi bo snow yang ublay ya pi daga ding na uong ya pi bayanga ya pi baga di kecing ba kujung blay kadai mat pelong yagi bangin wan cagading na laban pediang yu jisu kumnong penim jongi kita ke ikat pop baklau ikat pop baklau ketika pop abang ikin type ya kecing ai kwai ke bun ki samla ko ki samla ke bete ke ta di bhai ke samla na bi ba samla fi kata kata le ne lu touch kita ya ke touch kita tin pai download ha ai ke ji ya pi pa ke touch ke ji jung play kita play umpat download kamda ka way pat kajing knyan ta ka pok kamda ka way pa kalinti kamda ka way pa ka lan manyo jing penim yangi on ka bible utswa la bo halo jo ya kajing pam hok jo i baro ka bible ong badala de hi ga ba noi ki pop jo gi ha ka met jo halo ka ding de kajing kili ka ni ka chan we ja fi ka long la bo mo ya kajing ge pura ho jisu Pitinamo bagi pop dan pi lama. Jisuong nga ubalong kata kalenti pada jika pada dia. Umdano anasa nilai. Baca Bible tu om kumnis ngap ko para lo pai jonga. Lebam don ko wei pada keteng apa ka beneng. Ya kabala ya pedeng kibril. Takabadai pan penim yang non kawai pan keteng non kawai pakalenti laitan kalenti jong kading na kema baget samani ye Kristan boleh kau ba kema Yesus doai boleh om ko pa jonga lada dan lan ai bakani ka khuri kanyo light naga udoi wat ko pa jonga lada dan naga wai kalat ban penim khum drio ai ban light no ban chikading na lega juba no ban gong jisu hapan chikading pana namata jongi balai maka bible gong bam tandau khu hi ba onyo im ubrio ndai na kajing le jong hi mangnyop em ta kajing mo ngok jong hi em da kajing le testa jong hi ha ngide ban le ngam kan persya ngide ban le dan chi yu blai pudi got ba tuai em ha ngide ban le kita kajing le jong hi ki hok jong hi anga bible ha ka khin jong blai am kum ni namara kajing ai lapan ya pi daga jinget kei ru name pastor Kanmel kamne ke jingle jame bayalat Jesus Christ kataru napi kalong kajing ai ublai na ke jingle kei o no ro onom snow sam rantang kau nanti, berkata nanti kalau bakiam, kekedap kalau kebawa, berkata kadi keding panah, ngadai panwan sekading panah, abapiwan sekading panah, agjat sekading panah, abapi purwan sekading panah, agjat sekading panah, pin Nong Boy Sha Beneng
Ang sabi, lahat pimpujuan, bandem hagisat kaling na. Pin, nom, boy, siya, paling. Kanya-kanya, kanya ikay, nakakatiin sa ublay. Laban nang tuhod sa kabalang, laban dia mikir buhut, kebakut. Di bona pi pimpujuk boy, sakit kaling na. Daladihi. Obi may panong Kristan, isilong Kristan religious, religious. Daladihi. Lamdaladihi ilawan sakading pana. Inamiwa kajing mabay, kajing sup, kajing mabay yung play. Oh, cool kapalan. Ublay ulawa may pisya na religious. Bale ay board pa rin tula pagpipa, siya kita. Yung kajing sisya, yung kajing na yung Jesus. Kali jabi, kali jane, panahon, natang heyuble. Jinjinjar kajing injama kilo jama amla syupan patay. Kajing no belum makalong yeng jama amla syupan patay. Amla tanade, amla iba. Apabila punya siam paduble, tangha kejat, jong kading kana. Tiang pasal nene kumno banyo kajing sup kajing mabay. Bible ko ang lapan ni lain ni. Pediam yu Yesu belum bah ya lah. Bah ya lah. Kani kete ka manen kong kui de ban ne. Berkabar pan. Ya kajing yam wan man ye ma do. Habis do no tala. Berkabalai pan. Ini ban pelayo. Bon napi pinkentat kalau dia kau di play. Bon napi pinboteng. Dia kau di play. Agar paja dia kena jamin. Lalu kuasa siapa yang mana? Dia kabur kecil suk. Kalau hilang saya berjingin jadi marway. Ublay yoi, walau mipi ngapa berbatai mengapit mengapi. Di tanpa piwan, saya berjingin na jong Yesus. Hinong yo sukunya pol lalu aku jingin jadi. Penonton mai, dia kejingin jadi jadi baru play. Tanya doai. Malalai terbala. Hai buat balik tunga, panpun saya kedar, jaga jing sisya, jaga ding kenal Yesus. Yesus jaga mansu bahau ya, nontak kipok jangai. Madai tang pengiwan pai jaga ding kenal, menyoma jaga jing suk jaga jing jangai. Dekat bilang dem hikmat, dem hikli kabel hikmat. Ada lapai hijau ha, pitrang banyak mah, agak juga bohong juga boleh. Agak sini hem jampi, bakal lagi hem jampi. Aku akan doain nanti jampi. Mengalami doain nanti jampi. Aku akan curah aktif ya, pastor doain nanti jampi. Sebab curah awal dek kurku ya pi. Sekadang jamah boleh kurku ya pi. Sekarang jamah setai selalu boleh kurku ya pi. Sebab darah, choirs, you're wonderful. Blessed be His name. Give your life to Jesus Christ. I deal with this with Jesus Christ. Tanya doa. Ablay. Meni iki kun trong me kini ke jang me. Kibala lagi kiti. Mami jo ima be ablay. Bagi terang ya me. Bagi jo jingsuk kabona me. Kene kiti blay jong me na blay. Terbats kan yaki. Berpetin yaki. Cek-cek ke dimana. Mengadoai kene keteng Jesus Christ. Amen. Banyak penuaan orang ini jaseng kini. Jarwai tu jarwai man kapor, kabasan spa,
lai buah. Kani kalau kenta ke kentang, akhir semua. Mesin jong leya ini. Kalau orang kasihan bapak katu bapak nabi biala kani sembuh lagi. Kajing ya para peman hakat orang dopo. Wat pensai bayi kani dopo. Tetapi terang penyomat yu Yesus. Ya kajing di mapa yu lagi. Kalau bikin ruai kani kajing ruai. Kau dia jadi bermacam syakmat. Ya punya pot hendak ban pi ban tuai. Parlok bayi kita dia pi wan. Pasoi eru. Sanspa life war. Kau bikin ruai. Bibala aktiru kanta. Wan bapak iman sucisu. Sanspa life war. Pagkintagku Jesus Gamnon Snow kaya jonga Aba menangkot yakiwe Wakintag yanga Jesus, siau gaya jongan, balerai balwan Jesus kenegajan lagi, kau bilang wat kentat yanga. Syangan wan syakat jing isnei jing ngauhun bancang abadam haka jing ngausi jing etlot penskam Jesus, Jesus, siau kaya jonga abadi dan kuat yakiwe Boy yang balik di khadana syakmat. Apabila syakmat itu scam lagi dia itu pun Jesus apa? Hak mati angel benar. Jadi kalau cinta atau kentang begini jadi malah penanya jimat begini jadi menyeruak ke buat kebaan perbuatan syakmat jadi Syangan wan syakat jing isnei jing ngauhun bancang abadam haka jing ngausi jing ngeklot bensang What
Vanilla Vanessa Masaru Kajing Tuai Lang Blame Yarap ini Kelo Kekejak Jom Kajing Penang Kajing Jisu Tumnya Tuai Blame ni Ainu Imeku Kenrat Namakan ni Kepulauan Kebakar Kabangan Melangat Hak ini Ku Kenrat Bijan Tuan Hak ini Kajing Sen Keterang Melawan Lam Ini Ku Kenrat Bijan Nagi Jakan Si Beper Nagi Balang Beper Nagi Longjing Beper Ku Kenrat Banyuwan Blame Hak ini Kajing Sen Berkat Kajing Cit Di Beper Kajing Ni ilot ni tekut Ni Nadang Sedang Beterang Jisu Bepadar Banyuwan Kejak Jom Kajing Penang Jom Aku aja kepada dan sebelum dikun jomel bukan lagi. Sebagian kalian jomel juga ini jomel juga jomel. Sambor dia berani. Masalah yang sam hadu buat jomel ini jomel. Bagian jaine kami. Bagian buat seru begini untuk bangkit Islam begini. Wablaji yang mulu dia baru pernah bangun keren ini. Bagian sebelum dikun jomel dia Now you can see bagi IT yang diperkenalkan. Bagi yang lagi mungkin Iwan roh tidak jadi nasional. Dari nama dan kami yang melakukan dan kami yang melakukan. Pada IT saya penisian bagi apa ini? Ya syamar maksud penjauh yang lagi jalan senam lagi jalan bagi sultan. Saat ini pak jangki. Jadi rapi itu kita diberi di bab bekal dan yang dikan pulang itu. Terpuji kita berada di kita kesehatan dokter. Terpuji way. Apalagi nadway na tentang ini pun jamai kita dan apa yang ditingkatkan sim apalagi. Nadway itu saya menelam itu dengan sim betul jamai. Kesan bagi kaunselor baru apalagi sementara nak tentang berkaitan dengan jamai. Tapi tidak sim betul jamai. Nilai kebenaran ini rapilah benar ini sebab ini kesan makin tadi baru bahawa penuai itu ayah kini bikin sen bukan ay bagi jengai ayah kita Yesus Kristus memperai begini bak kita boleh bukan bagi jengai selak keberai kuat kemudian bencak luar kita mesin betul tu kan long lembat hilang baru upaya lang jom ke presbiteri pangru isto pandil nomor pertama bagi yang bilang tiang ibadah bahkan juga bagi syekri dan ini yang begitu nomor pertama begitu baru aku bagi syekri yang belah ni bakalan suatu percaya nadu mentah sebagai bamju kudu amin. Kekepat ya di kaunselor ya simna akan tadi petrung ini jenis rantau kepat ya di kuaya bagi nanti masyarakat kita di jongi kita dalamnya kok rantau ya kelai lem ke jakang ai counseling nanta ya rap lem ru nak bentar kini kita IT ya lagi opres
Halo. Benar tempat itu di Balang